mhlawumbe umuntu angaqale abonge kakhulu kubahlali nje base Ward 18 ngaphansi kwesubregion yaseJozini oku Ward 18 lo esikuona bekune tournament kuyona i-tournament sibonge kakhulu abaxhasi akuyibona engicabanga ukuthi bebambe iqhaza elikhulu okusilidele ekuthenini lama game namhlanje kube impumelelo ukuthi enzeke. Okubaluleke kakhulu ke kithi njengeJozini subregion ukubona khombisa ukuthi siyalikhumbula usuku lo June 16 ukuthi kwenzakalani. So umkhonto wesizwe kuyacaca and kuyakuveza ngokusobala ukuthi umeleni uma sikwazi ukuhlanganisa abantu iyouth ngalolu suku sibahlanganise ngenhloso yokuthi bahlangane kwezemidlalo. iMK ezinye zezinto supporta kakhulu ukuthi zenzeke uqoqa intsha ingabe uvanzi eindaweni eziba exposure engozini nasiba exposure eintweni kufanele bagxile kuzona kakhulu okungaba imfundo. Ama sports yona into elilekelela kakhulu ukushintsha impilo yomuntu ikakhulukazi igenge sasencane abakhulayo. Uma sibakhulisa ngoma sports siyacabanga ukuthi le tournament isubregion izoyilekelela ngoba sesize sayiqala kuzofanele ukuthi time and again yenzeke mhlawumbe siyikhulise kugcine kungasabi i-tournament egcine ihostwa iward elilodwa. Sizozama ukuthi sihlale phansi nabaxhasi si outsource nabanye abangasilekelele balekelele uLabor Desk ukuthi mhlawumbe kube khona ukuthi caca okufakwayo okungasilidele ekuthaneni mhlawumbe sikhulume kube isteki i-tournament ezofaka ama branches onke awu25 sikwazi ukuthi uma sikhipha uhlelo nama trophy nako konke okungahle kutholakale kube sohlelweni olusezingeni olusho ukuthi sifuna ukuthi egcineni kosuku kube khona ama scout ngoba iyabonakala ukuthi lento masingayikhulisa kungasilekelela mhlawumbe sithi masihlela eya next year siyenze la khona sizokwazi ukuthi siyofuna ama scout kuma team amakhulu mhlawumbe njengoMaZulu no Arrows abala eduze eKZN neRichards Bay sibacele siyocela ama scout abe khona but kuzofanele ukuthi senze sure ukuthi siyamlekelela uLabor Desk ngokuyithuthukisa izinga layo i-tournament njengoba sesiqalile ewadini siyacabanga ukuthi ngonyaka ozayo sizokwenza sure ukuthi isezingeni le ward not le ward ezingeni le subregion siwafake wonke mhlawumbe sizoyixoxa ukuthi soyibona ukuthi sixoxa kanjani la khona sizohlanganisa ama team ama ward wonke from ward 1 to ward 25 kodwa lokho sisazokuhlalela phansi sisubregion sibuka ukuthi mapha ama development esingakwazi ukuthi siwafake ukukhulisa le tournament yokuqoqa intsha. Siyayibongela kakhulu ne team ewinile osukwini la namhlanje ikhombisile ukuthi iyaqonda kwezemidlalo ukuthi kwenzakalani kukhuthaza negenge esencane kakhulu ekhulayo ukuthi ikwazi ukuthi ezemidlalo yona into engakwazi ukuphila ngayo ilokho siyabona.